Nk'uko mubimenyereye ko kuri Alpha Media TV dusanzwe tubagezaho ibintu bidasanzwe, uyu munsi tugiye kurebera hamwe imbeba ziribwa ndetse turebere hamwe n'ibihugu bya Afurika bifite umubare munini w'abaturage barya izi mbeba. Iyi ni Alpha Media TV. Mu bihugu bya Afurika nka Ghana, Nigeria, Benin, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi muri Afurika y'Iburengerazuba, abantu barya imbeba nini z'ishyamba zitwa grass cutter zingana n'inkoko. Si imbeba zo mu nzu zisanzwe, izi zimwe ziba mu myobo, zimwe zirya amasaka, ibigori ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi mbeba zitwa grass cutter bavuga yuko inyama zazo zikungahaye kuri poroteyine ya 22% ndetse n'amavuta make kuruta inkoko. Imbeba zo hanze zisanzwe zitwirwa tubona zo bavuga yuko zifite udukoko mu nda ndetse zitera n'indwara, aho usanga zitera indwara bita salmonella. Ibyo ni ibicurane, Lassa fever ndetse n'izindi. Bamwe mu baturage bo muri ibi bihugu barya izi mbeba bavuga yuko iyi mbeba kugira ngo bayihishe bayirye bayiteka iminota igeze kuri 30 hagati ya 45. Izi mbeba kandi usanga ku isoko ibiciro byazo zihenze cyane ko igiciro cyazo kiba kiri hagati ya 2 ndetse na 3 by'inkoko. Bamwe mu baturage batuye muri Zambia twaganiriye batubwiye ku bijyanye n'ubuzima bwo babayemo bwo kurya izi mbeba. Badutangarije ko izi mbeba iyo bashaka kuzifata bagenda mu mirima bakazitega, bamara kuzitega izafashwe bakazifata bakazishungiza amazi bakaziteka hagati y'iminota 45 ndetse na 30. Iyo ibi birangiye barazifata bakazishyira ku nkweto bakazumisha, bityo ukaba wayirya ivuye ku muriro cyangwa bakayitekamo isupu, cyane ko ngo isosi z'iyi mbeba zifitemo intungamubiri. Ikindi kandi mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Kenya bavuga yuko iyo bagusanganye izi mbeba bagufunga cyane ko ari ukwangiza ibidukikije. Bitandukanye no muri Ghana ndetse na Nigeria, aho usanga izi mbeba zitwa grass cutter bazikoreye icyo bita farming, nk'uko abaturage borora inkoko nazo akaba aribo bazorora. Abaturage bo muri bihugu bya Afurika bavuga yuko izi mbeba zigenewe kurya abantu, ukuyemo abana bakiri batoya ndetse n'abagore batwite. Bamwe mu baturage twaganiriye bavuze yuko igiciro cy'izi mbeba ziba zihenze cyane, aho ku isoko usanga imbeba imwe ihagaze amakwaca 3 ndetse na 200. Uyashize mu manyarwanda, amakwaca 3 akaba ahagaze amafaranga 245, naho amakwaca 200 akaba ahagaze hafi ibihumbi 16 ku mbeba imwe. Kenshi usanga atari ibihugu byo muri Afurika gusa barya izi mbeba, kuko mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse no muri Vietnam ku mugabane wa Aziya nabo barya izi mbeba, aho bazita inyama zo mu cyaro. Iyi ni Alpha Media TV.